Karere tāku manu ki te tihi o tōku maunga hakahi. Ko puhanga tohora tēnā. Titiro kau atu ki te awa ririki. Ko tā heke e kō piko piko ana ki te whanga a kupe. Karere mai ki te tūpuna whare o tā heke ro. E tū moke moke ana ara, ngā hakaahua a kuima koroma. Ko ngā tipākau te hapu. Ko ngā puhi nui tonu te iwi. Tihewa mauri ora. Piki ake, ki te tahuhu o tōku whare kōrero. E kōrero rero hia o te take o te wā nei. Ara, ko tōku kaupapa kōrero, e whae ake nei e au, ko tēnei. E pēhia nei rānei, tō tātou reo Māori, e te ao hangarau. Ki au nei, kao ko te hangarau he raimi. He hakatiaki te ao tahito, te ao aianeina, me te ao anamata. Nō reira, he aha te hakamāramatanga o te kaupapa nei. Ki te nuinga o mātou, he tino rereke te ao Māori me te ao hangarau. Ko te hakatauki. E kore te rino e piri ki te uku. E rangi, ino hoki hakamuri tātou ki te hakatauki o nehe. Titiro hakamuri i moi tō haerenga hakamua. Nō reira, e toru o ngā wahanga mo nei reo rangatira. Tuatahi, te ao onamata. Tuarua, te ao no naianei. Tuatoru, te ao anamata. Rārangahia ngā kōrero kia tika ngā hakaro, hei haka kanapa te hinengaro. Hoi noa, ka taroretia e au ko te wahanga tuatahi. He mātauranga no nehe, he mātauranga tahito, he mātauranga onamata. Ko ngā hakapapa me ngā pepeha, ko te hiitori, ko ngā pūrākau mairano no te ao kohatu, ko ngā kawa o ia iwi, te kai hei whāngai i tōku henengaro. Ngā tikanga o te whānau, o te hapu, o te iwi rānei. Ngā tikanga o te ao Māori, mai te whai kōrero, te karanga, te kapahaka. Taits! Tainoa ki ngā mahi ātū. Te kawa o te marae, te mahi toi, ngā tapu o te whenua. Te tika, te pono, te utu, te kino. He kōrero hōhonu ngā taongo nehe, hei whānga i a tatu. Kia mōhio i tō tātou ake Māoritanga. I ki mai a tāhi mihirare. E kore e moa nehu te pumahara ki ngā momo rangatira o nehera. Nā rātou, i toro i te nukuroa i te mana nui a kiwa me papatu anuku. Ko ngā tohu o rātou tapu wai, i kākahutia i runga i te mata o te whenua. He taonga, he tapu. Nā ka ora wēnei taonga i te upurangi. Te hono tanga o te ao o nehe ki te ao o naianei. Hei taroretia e nei mea tapu e kore e ngaro. Ka purua wēnei taonga e ngā whare tongarewa. Me ngā taonga whiti iāhua, he raumi mo ake tonu atu. E ki ana te kōrero. Whao, teke te mātauranga. Ara, ko te wahanga tuarua. He kaihau. Nā te hangarau, te pūtaiao, te tau hoko, te pangarau, te reo ingirihi. He mātauranga hau. He ari hau no tēnei ao. He aha te kai a ngā rangatahi. Ko te kai a te ipapa. I ēnei wā, tino krewa katoa mātou ngai taiohi ki te haka mahia e ngā mahi hangarau. Te pukamata, te ipapa, te iwaia, te pai pāpuri, ēnei momo hangarau katoa. He taonga wēnei paraha mai aia neina. Ka hoki hakamuri tātou ki te wahanga tuatahi. Herere ki ai te ao onamata me te ao naianei. E rangi,
Ki te kore tātou e haka hia po i ngā kaigo nei nei, kaori anō kia mōhio i ngā tikanga o tēnei au hurihuri, o tēnei au kiko. Nō reira, mena ka rāranga hia e nei ao e roa, ka haka takato te tumu o te haka tupuranga, e haere tonu mai. He waka e ke noa. Nō reira e te iwi, e kore te pūtake e mākukuna, e kore te rakau e tupu. Katau. Therefore, I come to the third part of my speech. That is the desires that we have for the future generations to come through in the integration of our culture and technology. The world of the past of our forefathers encapsulates the very essence of who we are as people, our culture, and the true values that we stand for. With no written language and the need to recite and memorize, many of our resources have been lost with time. However, with the introduction of technology, these precious taonga have been able to be recorded and archived for the generations to come. For example, the Māori and colonial wars and injustice, feats of the Māori battalion, the Kingi tanga of Tainui, Waiata, Karakia, and Pepeha of old. The technology of today can also be intertwined with our culture, giving a wider audience not only to Māori, but also globally. That is through Kapahaka, the All Blacks, or branding Air New Zealand, or Internet Te Reo, to name but a few. And with the combining of both our culture and technology, we are opening up greater windows of opportunity for the generations to come. In the words of Ken Burns, the arrogance of the present is to forget the intelligence of the past. As we hold on to our past and integrate via technology, our future aims and aspirations of becoming the next Prime Minister, or the next surgeon, or the next CEO, or the next High Court judge is that much more attainable. In conclusion, let us take hold of the ancient so that we may understand who we are and what we value. Entwine with the technology of today, and let us build a future fulfilling the aims and aspirations of our people. The words of Walier. For it is not what we do, for it is not only what we do, but also what we do not do, for which we are accountable. So let us be accountable and lay a strong foundation for the generations to come. And let us embrace both and move on. Tēnā koutou, mauri ora kia tatu.